Kampanje za zdravila običajno ne zbujajo veliko zanimanja na oglaševalskih festivalih. Morda zato, ker so velikokrat precej... Mi smo se potrudili, da to spremenimo. V sodelovanju z znamko Septabene smo ustvarili mednarodno kampanjo, ki izstopa iz okvirjev farmacevtske kategorije. Boleče grlo je nevarna igra. Že majhno vnetje ali okužba lahko v grlu povzroči pravo dramo. In zato smo pravo dramo tudi ustvarili. Prvo gledališko plesno igro na odru vnetega grla. Da bi ljudem predstavili vpogled v dogodke, ki se odvijajo v vnetem grlu, smo zasnovali neobičajen umetniški performans. Zgodbo o bolečem grlu smo uprizorili z vrhunskimi plesalci, z izvirno koreografijo, z avantgardnimi kostumi, scenografijo, fotografijo, glasbo in režijo. V Omnichannel kampanji smo na premiero pred zaslone povabili milijone gledalcev po vsej Evropi. It's a dangerous place, sore throat. A tiny infection takes over the show. So stand up against the pain and take your show over again. With triple strength of Septalete Total, drive off infection, inflammation and pain. Septalete Total. Sore throat? Your show is over. Kirka. Please read the instructions carefully before use. Consult your physician or pharmacist about risks and side effects. Poleg videooglasov smo novo sezono bolečih grl predstavili v zunanjem oglaševanju, v številnih digitalnih komunikacijah in izvedli serijo zabavnih zoom videov v spletnem oglaševanju. S kampanjo smo izvirno predstavili učinkovanje zdravila, presenetljivo nagovorili ciljno javnost in presegli pričakovane rezultate na področju prepoznave in priklica znamke Septabene. Prihaja nova sezona gripe in prehladov, a boleče grlo, tvoje igre je konec.